Pa kad su utakmice i treninzi, tu sam je svakodnevno normalno i djeculije imamo, te djece koji dofačaju lopte, međutim tu djecu ne dozvoljamo da idu tamo preko granice. Kad ode lopta recimo preko tog dijela ko smo mi smatrali da je ta vrba, recimo vrbe te da su granični dio, tad sam išao ja sad normalno, pas uvijek imam u torbici ove svoje, odem tamo po lopti, vratim se, ali do sad još nisam imao nikad problema. Sad, da li će ih biti ili neće, to stvarno ne znam šta da vam kažem. Pa zaraste, bude tu šikara, pa idem ručnom kosom, to malo pokosimo, državam koliko mogu, da imam bolji pregled za lopt kada je lopta. Međutim, kada je tamo neki dio gdje još ne mogu ni ručnom kosom, ne mogu ništa, onda moram uzmem kosu, mačetu, bilo šta idem tamo potražim loptu, kada ne nađem i zdrav. Dio našeg terena i dio blizu terena je u Hrvatskoj pripao i tako da sad nemamo problema trenutno, ali mogao bi biti neki problem sad kad ode lopta tamo i da nam prave problem što idemo po njoj, jer to je ipak tuđa zemlja, nije naša. Objasnim u gostujućim klubovima, faktički mi sad ne znamo da li je naš teren u Hrvatskoj, da li nije, ali uglavnom znamo da poslije ograde 10 metara to je sigurno hrvatsko, tako da ne znamo sad tačno šta je u Hrvatskoj, šta nije, uglavnom znamo da kad lopta ode tamo poslije ograde da ode u Hrvatsku. Otprilike ljudi znaju da je to tako i da nam do sad niko nije stvarao problemu, tako da to je za ljude normalno i to ništa za njih novo. Pa možda se nekad malo šalimo kad ode lopta tamo da kažemo da je otišla u Hrvatsku, da moramo ići po nju u Europsku uniju, ali to je samo mala šala. Tako i jeste. To su sve bosanske njive. To su ljudi koji iz Bosne, odavde, iz RS-a koriste, znači, taj se spor riješio. Ja. To se riješilo, pripalo Bosni i zdravo. A ovo... Oni treniraju čitave godine. Oni treniraju čitave godine, sad su tu u našoj maloj sali u osnovnoj školi, spoređenim grupama i treniraju. Koliko imate? Eto što mi reći, znači, klub je sastavljen od više. Koja isto podržava to je više nacionalno.